Nimbula binaka ngonga Georgina Lendua na Wasanawa ke Digicel. Digicel at kina WTFM Wasanawa diran kita may viva maratagitiko ko nga may na Wasanawa sertarap na gabali mana serki Susana Kabalik ko
Takanita gininda maruta tiko na nito vatar tiko na simran kuwa nito vatar tiko ngoi nandi navo kraninda so lak duru tiko na ren ngonongo nita kasona sera kito na lang tiko ni kuwa na maruta kende tiko Wambimbi beke munina vengara bitiko valembula kemen tiko na checkpoints keve pat ke munina lockdown chuka na singa binani kuwa wano tetini seri na bossa na wake Digicel naka Oi,